درود تماشابینان عزیز، برنامه همقلم و همعلم از منظور شما. در برنامه نوبتی ما صحبت داریم با ژورنالیست سابقه دار طلعت نگاری. از زمان فعالیت در روزنامه برای جوانان چه خاطرات‌های عجیب دارید؟ خاطرات زیادی جالب در بین این 2.5 سال کارم در جوانان تاجیکستان دارم. از همکارانم، از کار در روزنامه، از مطلب‌هایی که در روزنامه چاپ می‌شد، از واقعهایی که آن سالها به عمل می آمدند و ما آنها را در روزنامه انعکاس می‌کردیم. زمانی بود که برای من خیلی خاطرات جالب باقی گذاشت و در همین زمان، در همین دوره ما با سران اول دولت، حکومت اون زمان مصاحبه میکردیم. مثلا با کاتب یکم حزب کمونیست تاجیکستان که سردار دولت هم حساب میشدن، قهوه محکمов، با رئیس پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان غایب نظر پالایف. خاطرات جالب البته بسیارند ولی همه آنها را در یک چند دقیقه گفتن ممکن است. دوستان را خالی گذاشتن در صحیفه اول روزنامه جوانان تاجیکستان چه تاریخی دارد؟ شما البته همان شماره روزنامه را در نظر دارید که ما ماه آگوست سال 1990 چاپ کردیم. این روزنامه شماره آخرینی بود که با امضای من چاپ شد. بعد این من از این روزنامه به روزنامه پیانیری تاجیکستان به کار گذاشتم و ماه آگوست ما در صفحه اول روزنامه یک مطلبی چاپ کردیم که چنین عنوان داشت: توقف در آستانه مطبوعات آزاد. چرا ما این مطلب را چاپ کردیم؟ این مطلب را چاپ کردیم و عکس همکارانمان هممون عکس گرفته، عکس هممون را نیز در همین صحیفه اولی روزنامه چاپ کردیم. در دو طرف روزنامه باشد، دو ستون روزنامه را ما خالی گذاشتیم. با همین واسطه ما اعتراض کردیم به نشریات کمیته حزب تاجیکستان. اون وقت رئیس سری تاجیکستان میگفتن جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان، سویتی سوسیالیستی تاجیکستان. و در مطلب ما همه اون سخنی که با این نشریات داشتیم گفتیم. این از چی عبارت بود؟ روزنامه ما با تعداد 160,000 چاپ میشد و درآمد خوب داشت. درآمد به واسطه به خزینه نشریات کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان میرفت و آنها این مبلغ ما را آنها اداره میکردند، برای خرج آنها به ما میدادند و از آنها ما وابسته بودیم. گرچنده که مثلا آنها با ما میتوانستند با خواهش خود، با تصمیم خود اون مبلغ را دهند، اما ما میخواستیم که با خواهش ما اون مبلغ را به ما دهند، زیرا که ما مسائل های زیادی داشتیم که فقط با بودن مبلغ حل شده میتوانست. مثلا نصف همکاران ما خانه نداشتند. اون وقتا خانه را حکومت از طرف حکومت میگرفتیم، جدا میکردن. بله، مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی همکارانمان را حل کنیم، نرخ آبونه را ارزان کنیم برای خوانندگانمان که خوانندگانمان باز سرشمار شوند، حق قلم رو زیاد کنیم برای مؤلفان اونهایی که غیر اداره کار میکنند، غیر اشتراکی گوییم، معاش رو زیاد کنیم، امکانی به سفرهای دور فرستادن همکاران رو داشته باشیم، امکانی تحصیل آنها رو داشته باشیم. همه این البته مبلغ میخواهد و ما گفتیم که ما همه این رو از کمیته مرکزی طلب کردیم. گفتیم ما باید مبلغ خودمون گیریم. خب اقلا فرض کردیم یک مقدار خورد آنها برای نگاه داشتن، فرض کردیم کارمندانشان اگر صرف کنند باقیمون را به ما دهند. برای چی این کار را کردیم؟ برای اینکه 1 آگوست یک قانون چاپ شد، قانون اتحاد شوروی درباره مطبوعات. در آنجا آزادی مطبوعات، در آنجا برداشتن سنزور و دیگر مسائل گذاشته شده و باید چاپ نشد. این باید عملی میگشت. اما در آنجا مسئله مبلغ باز هم خیلی در هوا مانده بود و مکانیزم استفاده مبلغی که روزنامه‌های جوانان به دست می آورند اونجا نامعین بود و ما
ҳамин қонунро хонда гуфтем ки чаро масалан ин чизҳо дар назар дошта нашудааст дар қонун, бояд ки дар назар дошта мешуд. барои ҳамин мо ҳамин рӯзномаро бо дар саҳифаи аввали рӯзнома як матлабро чоп кардем, акси кормандонро чоп кардем, ду судни онро холӣ гузаштем ва дар акс ҳамаи мо хушҳол будем. хушҳол будем ва ба хонандаи мо гуфтем ки бо вуҷуди он ки мо проблемаҳои зиёд дорем, мушкилоти зиёд дорем, мо афсурда нестем, мо оптимист ҳастем ва барои хидмат ба шумо хонандаи азиз мо омодаем. аз нашрияи ҷавонон ба нашрияи кӯдакона рафтану кор кардан душвор набуд? ман аввал дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ба ҳайси ҷонишин муҳаррир кор мекардам, баъд ба рӯзномаи Пионери Тоҷикистон маро дар он рӯзнома сармуҳаррир таъин кардан ва дар онҷо мо 7 сол кор кардам. ва бори дуюм вақте ки баъди сармуҳаррирӣ дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ба онҷо баргаштам, албатта бароям душвор набуд, зеро ки ҳамаи ҳамкорон дар ҷояшон буданд, ҳамаи онҳоро ман мешинохтам ва ман гӯям ба шумо гӯям ки ман дар ҳамин рӯзнома калон шудам, ман бачаи ҳамин рӯзнома ҳастам. касби журналистика бештар касби мардона аст ва зан журналист дар кадом ҳолат муваффақ мешавад? на, бештар касби мардона нест, касби занона аст. касби занона ва касби мардона аст, аммо барои зан душворӣ дорад. барои чӣ? барои ин ки зан модар аст, зан кадбона аст, дар бонои хона аст. гӯема аз ин ҷиҳат рафтан ба маъмурият, командировка ё ин ки шиштан бо кӯдак, ҳама ин ба кор таъсир мекунад, ба кори зан журналист таъсир мекунад. мардҳо аз ин ҷиҳат бурд карданд, мардҳои журналист, зеро ки ин вазифаи хонагии онҳо дар онҳо нест, дар зан нест. фақат аз ҳамин ҷиҳат душвор аст. лекин аз ҷиҳати масалан ҳамчун мутахассис гӯема мард ҳам зан ҳам журналист, журналисти мард ҳам журналисти зан ҳам бояд, агар хоҳад ки журналисти хуб шавад, бояд пайваста омӯзад, пайваста нависад. инсон ҳамеша бояд такмил ёбад, ҳамеша бояд рӯи навиштаҳои худ, рӯи ихтисоси худ кор кунад. ба фикри шумо оё газета мемирад? намемирад. ман ба шумо чунин гуфтан ҳастам. соли 1995 мо як гурӯҳи журналистон ба амрико сафар доштем. дар рӯзномаҳои хеле бонуфузи онҷо як дарсе омӯхтем. дарси як рӯза, ду рӯза дар Вашингтон пост, дар рӯзномаҳои дигар, масалан рӯзномаҳои шаҳрӣ, рӯзномаҳои иёлотҳои онҳо ва дар оҷонсиҳо. ва дар ҳамон ҷо ман аввалин бор шунидам ки гуфтанд ки рӯзнома электронӣ мешавад дар оянда. ман сарфам намерафтам он вақт соли 95 ки электрония чӣ аст, рӯзномаи электронӣ чӣ аст. гуфтам чӣ хел мумкин будааст. вале имрӯз дида истодаед ки ин кор шуд. рӯзномаи электронӣ яъне шуд, яъне ки имрӯз ҳам шакли электронияшро дорад рӯзнома, ҳам шакли коғазиашро дорад. ва чӣ тавре ки имрӯз мебинам ман дар рӯзномаҳои бонуфузтарину теъдодои миллион теъдод доштаги рӯзномаҳои Русия, рӯзномаҳои Амрико, кишварҳои дигар ки тараққӣ карда, гӯем дигаре ки бо теъдоди миллион чоп мешаванд, чоп шуда истоданд ку.